Bukan ki MLA ki badan hak sarkar jela kila dawa ya president ka Voice of the People Party ba unjer da ka kerteng ya ki MLA ki be yo athit jaka hak lau maupat hak jaka ban pin tho bria ya baro lat no ki MLA ka VPP uwai na kini ki MLA ude uba coming one amban wabat ru ya ka shuki menteri hak sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam daga National People's Party uba coming one ula ong maka klau maupat kede ka klau ka bakong san bha ya ka nong ba shlong pat kede ka ba aya ka leer ka ba khoj ban ring min sim ula pen pau ba shimet hi ba mauru upersha bhaya ka jing di jaka ha ka ni ka klau ba upersha jur ya ka tu ka jing yo jaka jon ki MLA kumbala kam da president ka VPP Henry kumu MLA pat usngo ba uni unang yalam ka VPP uri benjer da ka kerteng ya kita ki MLA om benchukno salon sar ya baro namar ka ni ka long kum ka jing yalam bakla ya upai pa Bat ka bakam susi kalong bang yo ika jingtip na ka kubor baka tolong ka batikana. Baki donru ki MLA ki beyo jaka hang ni hapo lau mopat. Kabari ka lau siem ka bangi lapan kala lau adong hakata ka aku atrik jumang arjar khasau. Ya kaniru ngin pa tokit nagalang ka discouncil nau si melim ka dainem kata ka jing shisha. Lada menta fil ayu MLA mut nang ni shkhmat kita ki MLA ki badan kabor barok kini yo jimuntoy kini yo jaka hang ni tenga snow kalau day ka kamera mi pa pangin nomra ban priang i bakum kini ki jipno kam bakalai ka bo nong kenti jong ki long din man din pinlet manon ban senang ban sam jaka ya kita ki MLA kalong ka ka bangim la ban priang amar kum belong menta borok ki breu belong concern bahaya ke environment kala day benon kambat penek persa gi klau te klau long we ni klau be internet ba ki breu tungi ki yo ban ring pen sim te klau dengan ngeliang jonga ngaru we persya ya kata ke jingyo jing MLA ke jakang te ko klau mapat te ngakren in favor of all the MLAs bamdon bentang te dengan ngeliang jonga oba balik su ong borok MLA gi yo bentang te ni mi don bentai gide ban mention by name ge kino kita ke MLA gi bayo mo bentai te gi jakang te kila ki ong ba alot ke discouncil alot kata ga sim ge ma ni mi don bentai su kuno borok MLA gi yo bentang te dengan ngap su hap ti kide ban mention by name ge kenam upai ba am su to su ya lamba kala nagaliang ka party VPP ngangan om IP der bahasa na request ki basnyo bahawat ilang bakla pa ba kren back by name ge utaw don jaka yo na taw yo no ta ndi ban su kuno ki MLA gi yo jaka kini kalong su kwa ban penthok bria ya ki MLA jongi belum ta am ni nagaliang janga bringa kren khnang ta bo mangang su hun namar ngim ju panir de jaka ngim ju khmi lenti de ban yo jaka Nagkatagadaw nga kwa ba nagaliang nga VPP kadiban mention by name who's that MLA who cutting the land hagtay jika kadiban percaya uwe to MLA ba don jika hagtay dan kino kita ke MLA maybe lagi don cipo katan ngo nano don tang we runtip kadiban percaya by name uwe to MLA ba yo jika hagtay po klamapat